kecet. Abok tapi centang udah kau huru kai. Ki. Banyak sih. Ki. Guys. Oke. Mau siapa pak? Palang menang ai. Lawan ai. Diceritakan. Mau siapa omongan? Ai ngada ki. Hai. Ki. Mau siapa? Palang tong tadi. Omongan sebangan ki. Dipisah dah di pet ya. Antap pisahkan liwah. Kan nuriwah mana? Si eta Pas saya pasal aina andi siapa pas saya aja ini usaha. dokter hasil lagi Madang pipi lu. kurang nih tenangkan dan Oh, dipisah kemana? pisahkan era sia anjing dager untuk Ngalawan teh itu. ngelawan batur anjing Ngalawan. Madang menang eleh. Oke, kacing ki nanti naga kali. Libur iya, ramai ke lagi gaduh ke 8 juta anjing. Hapit. Tah bener ya. Tapi unggul asor. Setuju. Tujuh. Nah, wae tujuhnya. Saya nanya ke tujuh nak. Tapi dia pisah. Enggak dapat tuh Kayak mau rampok kayak. Mau dirampok mah. Wah, Sieun. aing kacicing. Terus kumaha? Lalu mana Asia aing. Adio. Iya kuntilanak. Dia buat dia balikin kacang. Kacang naon? Aya kacang kucis. Ya, terus aya HP kieu anjing. Aya nelpon awewe. Eta wanita Aya awewe. Tapi saya tak. Iya, bahasa opek. Bahasa opek. Kumaha sih? Telepon aku kumaha? Hai. Ada siapa? Namun lah. Ayah keburan iris di cewek anjing. Di cewek. Ditewak anjing. Apa sih kan? Terus kumaha? Di double. Awewe. Aduh. Anjing. Gagal aja. Guys, iya si Aing tidur biasa kena seri. Udah bang kumaha? 8 juta anjing. 8 juta. Oh di hapit 8 juta. Hapit. Di double teh naon di double? 100 N. Bodoh aingnya. Buuk sarua bodoh. 100 N. Iya. Carekan bodoh. Montong, omongan, enak jeung. Kan, ini ke 800, ya 8 juta anjing, dibayar lagi. Beli oson, beli sarekan sio. Natang cukup, sio bapak. Baik, kacicing, dia ditepas, gogopin. Kape ngaliung ki di dia, tepas guys. Terus Wabit centang hiji modal apa gojot usia ini tah apa semua liwa dia di dia urang mestaka Ngobrol naon dia? aya apa sih Ngobrol ke naon? lepas saya. Oh, so. dikelung kai Anu menang sa? kana menang jadi Di hapit. henteu unggul antep aing aduan aing Dipisah. bisa Usaha di sana. Ku akai, Dipisah gitu. ku igo. oh Si RT ka mana? tong gitu tong kasar bajakan bajakan ieu nya Mandeng. bajakan kabeh sadana gulung gitu Kumaha caritana kumaha? Eta basa opik benar, basa opik. Mandeng. Lain kita lawan ngomongin. PRT na ka mana? nya Oh, nah hero jiun. nya masalah kitu ya ini Khawatir gitu. tanangkeun deh Madang dipisah tapi gelut ngiluan madang teh. ai deng Kadeuy nu piluweunna sawah. mama teh gulung kabeh sadana alieu jajakeun Ngalawan. awan centang ki yuk
pipi. Jangan pipi. Main pipi nggak ini dia atau pipi ini mulai pipi pipi mah iya pipi Pipi tonjok. Oh, ini. susut Wah, apa laju? Gua doko. tinggi lu kan madang Laju pikul. Laju. Ayo suka tinggiluan. Ayo suka tinggiluan. Laju hungkul. Sepek tuh hungkul. Nah, saya sosok. Abet wani. Laju hungkul. Apa kaciki gitu. Ayo suka tinggiluan. Abi, ini ngaloko. Gapus iki. iya gitu kan rame gitu Laju kiu ngaloko. Anjing centang. Enggak. Gitu. Kesini. Madeng miluan. Ibu tuh iki. Duduk dan asli atau ngimpi Ipi. Gipi jadi tante. Aing 2 jam lagi. suka tuh benar Sesare udah ge. Anjing aya gelut. Gelung. Asli di gulung. lain di gelung atau di gulung Sesare kayak gunung abah ge. Aya ngipi anjing. Di kumaha. Ayo teh naon itu. Belang teh naon? Bahasa eta. Goblok anjing celaka. Cilaka. Paur. Oh, paur. Ini Mas Sofi kumaha ka Mas Sofi kumaha? Eta Mas Sofi bari naros Mas Sofi. Mina bespik. Naon ya? Mana but? Bucan. Tanggung jawab. Iya tadi. Kaca iya tanggung jawab. Jadi alam. Eta Mas Sofi hayang terang sa kumaha Mas Sofi? Kumaha itu teh? Tah. Kan kieu, dek. Madeng. Karena opik pun tercan gaduh pamajikan. Oh, itu apa? Kau wartosan Mas Kumaha Sofi. gitu. Itu bespik. Saya anjing. hewan Asa wae madeng mah. Suka preman wae. Mau ngaju. Hah? oh lah aja humpul Anggap bel. terbelakang Masang belam. Belam. terbelakang gitu Kan Sofi naros. Madeng enggak. Aing ngintip si aing kita kumaha? Di kacaan. Kacaan. kan emang nelpon kumaha Anjing, saya mau. Udangkeun aing aing tamu. oh itu molor wae Molor wae. Gingkeun si aing Bapak Ica Mama lanana. Ica kumaha Mama Ica? Kai, udang kai. kumaha pas kita kok Yuk. Macet yuk. Macet yuk. Jeung saha? Jeung saha eta Mama Ica. Bamel kabe. Mari yuk kai. lumayan tuh Wah, naki. Eta Mas Sofi pada naos cenah. Di Pasian teh cenah. Oh, di Pasian teh. Ngeuna bita ong ngalikeun asena kieu. Tuh. Si anjing ganggu si anjing goblok. kalau nyengkin Carakan. Gus. Bel. Sabar dulu itu. Bel. Bel. Sabar dulu itu. Sayang. Kontrol. Kontrol. Iya. Ngomong. Ah, tuh wani. Kayak Mas Sofi kudu teu wani. Jangan oleh aing kieunya. Kontrol. Bel. Gandeng itu. Bel, tok di dia liwo. Sabar dulu. Bel. Anjing aman. Alah. Wani. Kadio jedok wae. Jadinya maneng. Maneng. Mas Sofi gua. Dari Mas Sofi ini ya Mas Sofi kuwi. Lobaan. Oke. Bel. Tolong tiga keyuk gitu nih. Modalnya. Ini beli Orson eta tinggal di mana? Itu dia lupa tiga keyuk. Kita lupa tiga kayu. Gigir. Samput sampo anjing. Sampo. Papatahan tuh. Papatahan. Desa. Alah. Lo kan bau Naon kau pelocor anjing. Bel. Satya udah kena mahal Anjing. Tengena. Dapat. takut mulai oson badrum Sia me osor keblok. Papagahan. Mana duitnya? iya mali badrum Udunan, cenah udunan. udunan mah boga mana di Ai tak begap anjing. nu hejo Sia. ai udah disiksa wae Alah, pengsiksa ini nah di kumaha aing dikecap anjing
tadi. Siadak aku ai. Papagan bae anjing. Mikir aing. Mikir ya. Beli atam kan sarekan. Aya tamun na. Asa tamu aing punya aing hari. Be aing. Minta duit lah KTP. Be geus be juta. Aing mulai orson kurang. Siapa be osong. Coklat kita coklat. Ya. Oh, mana Si A di pakai kurang ajar omongan eta. duit mana tadi 400. Dua-dua euy. Oh, cicingkus. Omongan udah campur. Rame doaan. Jadi Rame doaan sok. Ada. Oh, rame doaan. kos belum ya. Ya wis ka gulung mang adeung gitu. Anjing wani-wani. Ya waningan. Esa gegeo wae kopok. Anjing tah. Be. Aduh anjing. Gili. Ngerasa kayak. Ayo, patok anjing. Semangat. Kijeng atuh. Ayo alah kagok dia. Asia geus teuing aing. Tahun kurang, Bro. Bener kan? Agus. Tani sawana. Sarua aing baju kieu Akur naon. Ngan ieu can dibere. Aya, Tuh si Mel teh bukaeun beres. Komentar. data peremang. Goblok. Cetak preman. Aku duitan heula. Bayar lah. Pasian. Preman kudu tatoan aya we tatona. Oh, leungit ka bodo aing kabut. Mana tato emping lagi. Selap selap. Kumpulkeun. Dah gitu. Selap. Ente tungkul aja sanggigir. Nah, sanggigir. Gigi. Saya. Carekan. Selap. Aji. Astagfirullah. Mana me kasep Bang Adeung. Kayak awal we gelung isukan Awewe pasti digelung. nungkus. Salah. Iya, anjing sewani Ai dewek mana teh kabagian jatuh. Menta, anjing. Asaha menta. di bas opik membayar heula. Mana pas topik teh? Tah. Iya. Keula ieu. Ai bile kaosnya di mana Opik gitu. teh kada Nah, bukan dua. ka bos opi dia teh nyeunan. Nyen baju, nyen kaos. Mana kaos Mana mana? kaos? Anjing. Mana leungitnya? Aya. Bejakeun. Nah, itu lain baju bos topik lain. Ayam modo. Ih, cicing banyak kos. Ayo. Gus, di seberang atas kan kos. Kita mana sebenarnya? Anjing. San, ayo dah eueuh. Lapor dia mah udah. Padahal berarti opik teh diakuinya di naon ieu jaket ieu nya. Buka opik. Dia tadi dangu tahu topik nyarios. Itu bos opi dari dangu jong-jong wae. Mana yang doang? Tenang. Aing decah ya. Dua decah. Dah, bae jual beli kopi. Buka jaketnya. Oh, dibeli kopi. Mana teh ngali. Lo dirampasin ngali duitnya dulu. Oh, dibeli eta. Anjing ngaduh hayam. Goblok emang kiri. Aduh ayam. Papak. Sabara. Hapit. Anjing. Jaket buka jadi Asor buka. Asor. jaket buka. Ini aing king ngadu hayam king. King ngadu hayam. King ngadu hayam. Di hapit. Ngadu hayam gulung ki. Nah, apa ti gulung? Awewe. Pikang wae. Balik deui ka Bantam. Ada. Ini Eta iya Bang Iya, jaket buka digantian. mana? Sok buka lah jaket. Sabar Eta atasna. mah di cak sabaraha eta. Kan tip. Si anjing.